ibintu bike cyane mu mupira w'amaguru by'ingenzi bimeze nk'aho bidashoboka, ariko iyo havuzwe izina Cristiano Ronaldo usanga buri gihe yahinduye inzozi z'ukuri. Mu myaka mike ishize abantu benshi batekerezaga ko Cristiano Ronaldo ageze ku musozo. Ariko aho guhagarara yakomeje gutsinda ibitego, akomeza kwandika amateka ndetse no gutungura isi yose. Umunsi hari ikibazo kimwe gikomeje kwibazwa n'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi. Ese Cristiano Ronaldo azageza ibitego 100 cyangwa azasezera bitaragera? Mugume hamwe kugeza ku ndunduro kuko igisubizo kiratangaje. Mu mateka ya ruhago gutsinda ibitego 500 byafatwaga nk'igitangaza. Abakinnyi bake cyane nibo babigezeho. Gutsinda ibitego 70 byo byari ku rundi rwego. Gutsinda ibitego 700 byo byari ku rundi rwego. Ariko Cristiano Ronaldo we murabizi yarenze izo nzitizi zose yinjira mu bitego 900. Uyu munsi ari mu bakinnyi bafite ibitego byinshi kurusha abandi bose mu mateka ya ruhago. Ibyo byatumye abantu benshi batangira kwibaza bati se Cristiano Ronaldo azasoza kariyeri ye yujuje ibitego 100? Iyo urebye imibare uko imeze ukarebaho amaze kugera usanga Cristiano Ronaldo yaragenze intera ndende cyane kuruta iyo abantu bamwe na bamwe batekerezaga. Ikintu gitangaje kuri Cristiano Ronaldo nuko uko imyaka igenda ikura ubwo ariko arushaho kugenda atsinda ibitego ndetse akarushaho kwerekana ko agihari. Abakinnyi benshi bageze ku myaka 40 baba barasezeye cyangwa bakinira ku rwego rwo hasi, bakina mu byiciro bya kabiri, mu byiciro bya gatatu. Ariko tekereza ku muntu ugeze mu myaka 40 akaba kibasha gukinira mu cyiciro cya mbere, akaba kibasha kubanza mu gikombe cy'isi. Ntago ari ibintu biraho gusa, ntago ari ibintu byoroheje. Ushobora kubyumva ukumva ko Cristiano Ronaldo ibintu ari gukora birasanzwe, ariko ntago ibintu ari gukora bisanzwe. N'ubwa mbere mu mateka umuntu wakiniye ku rwego rwo hejuru nka kuriya, agakina mu makipe nka Man yasaba imbaraga, agakina mu makipe nka Real Madrid asaba imbaraga, agakina mu makipe nka Juventus, akaba ageze ku myaka 40 akibasha gukina kuri level iri hejuru. Ni ibintu bitangaje ndetse sinibaza ko ari undi mukinnyi uzabikora mu mateka. Gusa impamvu ituma byose bibaho ni imyitozo. Cristiano n'umuntu wagerageje kwerekana ko uramutse ukoze cyane, ugakora akazi kawe neza, ugakora ibyo ukunda neza, ukabishyiraho umutima wawe wose, wabigeraho. Abakinnyi bamwe na bamwe bakina na Cristiano Ronaldo bavuga ko Cristiano Ronaldo akora imyitozo nk'umusore w'imyaka 20. Tekereza umuntu ufite imyaka 40, umukuru imyaka 40 mushyire ku myaka 20. Imyaka 20 ni myinshi iba yo ibivuyeho. Ibaze noneho kuba akora imyitozo nk'umuntu ufite imyaka 20 kandi afite imyaka 40. Urumva abasore baba bari kumwe ubwo bagira ubwo bakavuga ati uyu ni Cristiano Ronaldo cyangwa Cristiano Ronaldo ntago ari ikiremwa muntu n'ikibejo. Ikindi kintu gifasha Cristiano Ronaldo kwitwara neza kuri ya myaka ye, Cristiano Ronaldo agira ikinyabupfura, agira discipline, haba mu kibuga haba hanze y'ikibuga. Ni umuntu ntanywa inzoga, ntajya mu bagore, urabizi ko afite umugore umwe. Iyo discipline niyo imuhesha kwitwara neza. Buriya abakinnyi benshi rimwe na rimwe bajya bahura n'ibibazo byo kugira discipline nkeya, ugasanga kugira discipline nkeya bitumye yica kariyeri ye. Gusa Cristiano Ronaldo icyo kintu yakirebyeho, akitaho cyane ndetse yita no ku mirire ye arya neza, akagerageza kurya ibiryo abaganga bamutegetse, akagerageza no kuruhuka bihagije. Buriya kuruhuka birahagije birafasha. Hari abantu birirwa mu kazi birirwa bashakisha hirya no hino, ariko uba ukwiye gufata umwanya ukanaruhuka. Ikindi kintu buriya Cristiano Ronaldo ari mu bakinnyi bagira inyota yo gutsinda. Nubwo ashaje, nubwo ageze ibitego 930 ni wa muntu uhora afite inyota yo gutsinda igitego.
buriya mu buzima guhorana inyota y'ikintu bituma ugera ku kindi kintu kiri hejuru y'icyo ugize ute y'icyo wakakwiye kuba uriho. Gusa nubwo ibi byose turi kubivuga ukabona bishoboka ko Cristiano Ronaldo ashobora kuzuza ibitego 1000, gusa hari ibindi bintu bishobora gutuma Cristiano Ronaldo atuzuza ibitego 1000. Cya mbere, nta mukinnyi ushobora gukina ubuziraherezo azageraho asaze koko imbaraga ze zijye hasi zigaragaze ko atagishoboye gukina. Gusa ikindi, ashobora kugira imvune ikomeye bigatuma ahagarika kariyeri ye ubuziraherezo. Gusa ntabwo twabimwifuriza, ariko nacyo gishobora kuba impamvu ishobora gutuma atagira ibitego 1000. Ikindi kintu gishobora gutuma Cristiano Ronaldo atagira ibitego